Metong karing favorite at pa-follow kong content producer ngeni, mekad balude puring aliwa kaya kayo, idarman. Metong yang Amerikano, nagagawang content videos king YouTube, ang po pa king Facebook. Every week, atin yang papalwal content videos, at asabi ko, masanting la ding messages na, ding videos na, instead of makiramdam kang o manalbe kang videos king TikTok na puros na mo fake news, mapareni atin kang abalong lesson, atin kang abalong aral. One time, atin kong apanalbe karetang videos na, atin metong kalulong estudyante at mabubuli king school. At during lunchtime, bintaya ining kalulong estudyante king kantin, dapat alayang perang panyaling pamangan. Alaya rugong akarapat ining anak, inya pinilukluk niya mo ketang lamesa at minum-danom. Dapat ikit de, rening kaklase na, dening kayabe na king eskwela, at pituya-tuyare at kalyande ining estudyante. Dapat ining kahera, ining cashier kening kantinda, ikit na alayang kakanan iti nga nakaiti at pangalyande ring kayabe na king eskwela. Inggewa na rugo, anjang pang malatiya mo sweldo, kinang wayang pamangan, sinarge ne king sweldo na at dininaning pamangan itang anak. Kitang nanining anak ot dininaning pamangan. At pekibat na ning cashier nga na. I believe all people are equal. I believe all people are equal nga nang makanyan. Itang estudyante, mig-smile niya mo at mengan manyaman. All people are equal. Kanya man ng pakiramdaman. It is so ideal to say that all people are equal. Pante-pante, alang VIP, alang special treatment, karing powerful at ating pera. All are equal. Pero, nung lawan tamo ing sitwasyon tamo ngeni, pala mo, manatili yamong paninap iti, manatili yamong ideya. In reality, akit tamo, atin maragul a pamiyaliwa, nung makanano talang pakirungutan, ding makwalta at ding pakakalulu. There's a huge gap on how we treat those people na kalulu at retang taong ating pera. Nung makwalta ka at atin kang posisyon king lipunan, meturing kang VIP. At nung alaka, kita kang gilid, kita kang sulok. Masakit man aminan, pero totoo. At akakit tamong masalese iti, karingadwa tamong mata. Kanito yung Aldo, kaluguran kong kapatid, we continue to reflect the instructions ng Santiago, ring panabili ng Santiago kaya katamo. Napun po, nung may kasimba kayo, dimdam tamo king mumunang pamamasa, retang panabili ng Santiago kaya katamo. Nga nang makanyan, banayad king pamagsalita, banayad king mua, at makiramdam masalese. Ngini naman, damdaman tayo Santiago na matimid ng panabilin mo naman kaya katamo. Nung maniwala tamo kanu king Diyos, tapat mo, ing pante-pante tamo lawe, pamaglalawe, karing aliwang tao. Nga naning kaya katamong mumunang pamamasa. Ali kanu porke makapiblas siyang masanting ay malan, dinan meng masanting aluklukan.
At nung gusgusin niya, ingimala na, patalakaran mo nemo king sulok. Masakit nga kupin. Pero nung lawanta mo, ing sasabyan ng Santiago, akakit talang mababang uri ring taong pakakalulo. Lalawan talang mababang uri ring taong pakakalulo. Malalyariti ketiking yato, akakit da ring matatamo, natutupin, dakal kaya katamo, aminan taman o ali, lalawan talang mababa ding pakakalulo. Kapatid, lawanta mo man po, masakit man pakiramdaman, pero alita mo pare-pareho pamaglalawe at pamakyabe karing tao. Gustong makwalta ka, mabandi ka, you are considered as a very important person, VIP. Sa sagananda ka, we welcome, didinan bulaklak, in short, dudukula ding tao kaya ka. But, nung kalulo na ka man, ala ka, bahala na kaking biye mo. At ting minsan papin, lalawan tala pa rin kalulo, magumpisa babo hangga king lalam. Ngeni, kutnan tanala mo ring sarili tamo. Makanano talang pakirungutan at pakisabyan, ding cashier karing grocery stores, ding security guards karing subdivisions and malls, ding magtinda king palengke, ding mag-tricycle amamaheros, ding mamalis king dalan, ring katulong king bale, ding manakot basura. Isipan tamo, nung makanano talang pakirungutan at makanano talang pakyabayan. At isipan mo rin, sigepen, nung makanano yung pakirungutan, ding makwalta at ating posisyon king biye. Kapatid, masakit manisipan, pero it seems that tutuing sasabyan ng Santiago kaya katamo, nalalawan talang mababang uri ring kalulo. We don't give them the same treatment that we give karing ausan tamong so-called VIPs. Tandanan tamo, ding kalulo, favorite na la ni nga pong Ginoo. Ring kalulo, kaya bede, ingapong Ginoo. Alitala siguro ayawos ding sarili tamong mayap a Kristiyano, nung alita mo pare-pareho lawe karing tao. Alita pa sigurong makasadyang tuki king Ginoo, nung mababa ing pamaglalawe tamo karing taong pakakalulo.